و ایرش ترک دولت ترک آتالی توباران با گو رجلات سوری گیج دیری که حتی نشه بای و عفرین تدی توباران دکر تم دبی از الجی عسکری دخمه لهما او بخوال جي مدني دخي جي يك دبي اويدا مستشفى كمية هاو لو او مستشفى قصف كر المشتنور بو و مستشفى ده 1019 دا ما دست بيكر تجهيزي ويا ما كمش في زاروك اكرا پروژه مال سر وی هبو ده 1019 دا ما دست بيكر لهما شر گره سپی هیچ فترة که ام بسکینن ده 1019 دا که شر گره سپی و سرکانه درکت ام ساكنين بشرة كورونا دركات ما اوجيا كرا جي كورونا اوجيا نت مدعوم بوشت منظمه دولي دا لهم سر دسته تندرستی بو و بو ساله که جي كورونا تقريبا نمایه مجيا کی تنش كورونا را هیچ جدایی وی او مشفاجی ام وگریان پروژه خواه ایزاروکا تمام بکن پروژه ما هم القداندن بو و ایرش تالی مستشفى ما دکت لبون ذاتن هر دجی جه خدمه درخستن داخستن عرده کوکل وشاند او مرکزا ذاتن 26 تخت زاروکا را دکر تید عینای مشدده هاو حواضن محاضر دکرن هین ما نگهاند بناوی درکه حاضنی اطفالا و طبعا تید وی عیادات اسعافیه ای زاروکا هوا او یال در وابون ذاتن و تيدا صيدلي وباش خوادينا اي مستشفى كامل مخبرة أشعة كامل وتيدا هبا هات هالوشاندن بروجا ماجي ساكنين كوك نام او بروجا امنا مجبورن بروجي ما كي خستاك بجيشتيل كوباني ليكرا ام ذاتن دست بيدكن نيزك دا ام مجبورن بروجي خواه زاروكا ويش دم جواب بكن دوي مستشفى تيشكي توسيع بكن دوي دا فاكن